amahoro y'Imana abane nawe woba natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zomba arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge byohereze inshuti zawe bigere kure hashoboka, ndetse wanakanda like cyangwa se ukadusangiza igitekerezo cyawe nuzo hasi muri section ya comment. Njye mujye kubona muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa nyemerera nkwerekeze mu burasirazuba bwo hagati havugwa intambara hagati y'igihugu cya Israeli na Iran, ni intambara yinjiwemo n'igihugu cy'igihangange cya Amerika. Ese mu by'ukuri ninde wavuga ko intambara ari umuti w'ibibazo? Ni ikihe cyerekezo Afrika ishobora gutanga mu gihe ibihugu bikomeye birimo birarwana bigasiga isi mu rujijo bitewe n'uburyo buri kimwe gisenye ibikorwa remezo by'ikindi? Perezida wa Uganda Guca Museveni yongeye kugira ijambo rikomeye agenda abayobozi batandukanye ku isi ubwo yatangaga ibitekerezo bye ku ntambara yavutse hagati ya Israeli, Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kiganiro cyihariye Museveni yasesenguye amavu n'amavuko y'intambara, yerekana uruhare rw'impande zose ndetse anatanga icyifuzo cy'uko yakemuka. Inkuru yacu irabagezaho ibikubiye muri iki kiganiro cya Perezida Guca Museveni wa Uganda n'icyo abatuye isi bashobora kuvanamo nk'isomo. Njye mujye kubana nitwa Etienne Besa. Ku itariki 24 Kamena muri uyu mwaka turimo, Perezida Museveni yahishuye aho ahagaze ku ntambara ihanganishije Iran, Israeli ndetse na Amerika. Avuga ko nta ruhande na rumwe ruri mu kuri, ahubwo buri ruhande agaragaza aho rwakosheje. Yavuze ko iki kibazo cy'intambara kitazigera gikemurwa n'intambara, ahubwo hakenewe ubufatanye bw'ibihugu by'amahanga ariko nabyo bidafite uruhande bibogamiyemo. Museveni yaje kuvuga amakosa ya buri ruhande muri iyi ntambara. Yahereye kuri Iran ayishinja gukomeza guhakana uburenganzira bwa Israeli kuba ibayeho nk'igihugu kandi ko ibyo bidahuje n'inyigisho z'amateka na Bibiliya. Aha Perezida Museveni yagize ati, nabwiye abanya Iran ko Israeli iri mu karere nk'uko bigaragara muri Bibiliya. Israeli ayishinja kwanga igisubizo cy'ibihugu bibiri, Palestina na Israeli, no gukomeza kwigarurira ubutaka bwa Palestina mu buryo butemewe. Ibi abibona nk'ingengabitekerezo isa niyo Idi Amin Dada yakoresheje yirukana abahinde mu gihugu cy'Ubugande. Yanagarutse kuri Amerika. Perezida Guca Museveni agaragaza ko iki gihugu cyakoze amakosa akomeye guhera mu mwaka w'igihumbi 1953 ubwo CIA yahirikaga Mohammed Mossadegh, umuyobozi wari watowe kuyobora igihugu cya Iran. Ibi Amerika bikoze kugira ngo ironke peteroli. Ayagize ati, ayo ni amavu n'amavuko y'urwango Iran igirira Amerika. Museveni yanagarutse ku mateka ya Palestine, avuga ko umwanzuro wa Loni wo mwaka w'igihumbi 1947 wifuzaga ko habaho ibihugu bibiri. Israeli yarabyemeye ariko ibihugu by'Abarabu byarabyamaganye, bitangiza intambara hagana mu mwaka w'igihumbi 1948. Nyuma y'intsinzi ya Israeli yagiye yigarurira ubutaka butari ubwabo, harimo ubutaka bwa Yerusalemu yose, West Bank ndetse na Gaza. Ibintu byakomeje kubiba umwiryane. Perezida Guca Museveni ashimangira ko ubwumvikane bw'amahoro ari bwo gisubizo aho kuba amasasu. Ashishikariza ibihugu bitari mu ntambara gufasha mu biganiro byimbitse kandi ntibigire uruhande bigaragaza ko bibogamiyemo. Yatanze urugero ku buryo Uganda yigeze kurwanya ivangura rishingiye ku bwoko n'idini. Ibyo bikaba byarubakiye igihugu cye ku buringanire, kwiyunga no kubahana. Intambara zashyamiranije Israeli, Iran na Amerika zikomeje gutwara ubuzima, gusenya ibikorwa remezo no gutuma isi itagera kuri bimwe mu bikorwa biba byateganijwe na za guverinoma z'ibihugu. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru. Reka ngushimire cyane wobana natwe muri gahunda yacu y'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom. You are now seeing in the Middle East the war between Iran and the USA and Israel. That is a warning to Africa. How can Africa be secure from all threats by whoever? But a country like Uganda may become prosperous, as it is becoming. But how about strategic security? Can it be secure from all threats? Even when it is a developed country but small.
if you look at the Second World War, Germany overran countries like Holland, like Denmark, even France, Belgium, were all overrun by Germany. And it was the Soviet Union and the United States which saved the world from Hitler. And we, the Africans, also took part in those wars mobilized by the British and the French and so on. So, being developed economically may not give you all the security you need. You have heard some of the people in the world talking about four-dimensional superiority. They want to be superior on land forces, want to be superior in air force, want to be superior in navy, the sea. They want to be superior in space, satellites. Where does that leave Africa? As we speak today, 4 countries have been to the moon. United States, Russia, China, and India. The rest of us are still here on Earth. Even the British are here with us. And the Germans and the French, they are all here with us. Some people are on the moon looking at us like insects. These insects which eat sugar. Unakuwa juu hapa unaangalia hivi vidudu viko kule chini vinakula sukari. You can bring doom and they don't even know that you are seeing them. For them, they are busy with sugar. Are we going to be like this wadudu? Just stay here when people are on the moon looking at us. How can we go also to the moon and say, what are you doing here? This moon is a common property for all of us. But we are here, those people are there. So, that's why the NRM and other Pan-Africanists in the 1960s, 50s, 40s were saying that where possible, economic integration is the medicine for prosperity of the whole of Africa. But for strategic security, we need political federation where possible. We didn't agree with the Gaddafi and with the Nkrumah, who wanted the federation of the whole of Africa. The whole of Africa is too big, too diverse to be cohesive. But some parts like East Africa, people are the same. They are cohesive, they can be cohesive. And with Swahili, we can really have a very cohesive country, but big enough, like India, like almost approaching the size of the United States in land area, so that we can also have capacity to go to the moon and go in space, compete with others on equal basis. So that's why, therefore, for strategic security, we have been recommending political federation of East Africa. And maybe federations of other parts of Africa which are close, like West Africa, like Southern Africa. So that's how we end up with 3 historic missions: how to create prosperity, how to create strategic security, and how to use the undugu, the brotherhood of the African people,
to unite them. But in order to implement that, to achieve the three, we have the four ideological principles: patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy. When I see a group like this one, I like to give them the basics of the NRM revolution. As I've been telling different groups, our message, our resistance started with three questions. And the three questions were, number one, are the Ugandans entitled to and deserve prosperity? Do they need to have a prosperous life or not? But the second historical problem, second historical mission, is strategic security. How can we get security for Africa? Strategic security, security from all threats. So this is how I would like to summarize our big message all these years that we have been pushing for the Ugandan and African people. Because of time, let me end here. I thank you, and I wish you good luck. Thank you.